Baka tegerak mı? Orada tegerak da canı. Ya katı vurulatken amaçı. Aka bir tegerat koyuncu. Ama tegerengeni. Oldu. Maşallah. Oldu aka. Ama katı genceni harcı. Yoğuş kontrol ha. Mingen de özgörettin aka. Ne? Korkup koysun özgöret. Vurmayın da. Tarbiyasi zor ketayotgan ekan aka. Maşallah aka. Krasavchik. Bobik. Mening Bobik. Şu mamul başka satıb açabiliriz hazır. Xudo xolasa suvni ichirib olib turib. Aka bulqatmaydi qo'jani yomon bu jo'sh ekan ha. Voy yomon jo'sh. Qo'l bo'ladi, oltinlik. O'zim qo'limdan boqqan bu. Toza 3 yosh dedingizmi? Xudo xolasa. Yozga, xudo xolasa 3 yosh. Hozir bo'ldi-da 3 yosh o'shanda. Xudo xolasa 3 yosh bo'ldi. Shundan ko'rsatib qo'ydi. Shundan ko'rsatib qo'ygan. No, Rottweiler degan it bilak ha? Var, yak terler ha bu. Asılboy aka bu çitegan yerini qo'yvermaydi buni. Küçük bu. Bobik. Taqasi eskirib qoldi aka, taqa qanday buni? Taqa o'zim taqalagam. O'zingiz taqalagansiz. Men shu o'z ot taqalashtirdim, biroq shuni birinchi taqasini o'zim qo'ydim. Turdi da. Bulqatmay turdi da. Evet bu. Çakraklarla gidelim. Tamam, yerini gösterip alsın. Yerin geçe. Göz civine çalıp köylü oldu. Atak. Doğru, madde. Aslında. Muştan amca hoş geldin ama. Бұл қайыр кәпчі қол тартауыз екен бұл? Жолға тартауыз кетті ганда. Bismillahirrahmanirrahim. Şaqtan ecap olun aka. Assalomu alaykum at suyuvchilar, жылқы көрерmandары. Bugun Жалал-Ата облысы Noken rayoni Qizil Жұлдыз жергесінен şu sizler görüp turgan köklü sındı, gökrök başlı degендей 3 yaşdagı öspürüm satığa çıqılatganlar. Hazır eşinен жақсы malumatını alıp bereriz. Malumat algança sizler kanalga katılıp жақсы ой пикирлерди комментарийге жазып, ушундай көптү сынды өспүрүм издеген таныштарга видеону бөлүшө кетебиз. Андай эмесе, Тимур ака. Маалыматты кандай алып баштайбыз ака? Маалыматы Алтынбек бул шектен алып келгенмин. Короче, 5-6 айлык кулунду алып келгем да.
baktım. Soyuttum şunca. Aha. Anısı. Aldırayım. Rusya'ya get otam gayrak. Ha. Sıram kor bol kaldı bek içine. Geçen paragan adam yok. Stroyka kılıp otam. Akça zarı bol kaldı. Ha. Bunu gelse egesine vereydi. Elge salut aşak ha? Salat ama. Yaşı şu 3 yaş oldu. İçinden gösterip koydu altı mı? Aynen. Şimdi abi gösterip. Vay. Tek. Taza 3 yaşında halasa. Aldın kıyık onu neyim buzdum olar tur atma. Tiş bilgenler bilet ben. Oldu gel. Böyle olar ha. Tamam. Oy uşum la. Alıştırsan bulatma. 60 170. 4. 60 tane idrar açık ol hayvanda gel. Bulat 60 tane öyle. 60 tekere değil mi? O 60 tane öyle çıkış gerekse. O burada sattan 60 çıktı öyle de. Ha. Ama bugün minit sat altın bek. Az karam da çok koyun öyle tedek etti. Ağzına Allah da turdular seni gelet de. ak geldiniz ha? Geldim ha. Aa. Nasıl? Tavada turdu. Cem takaga dur. Özüm takaladım buna birinci marta. Takasını özüm takaladım bırak. Sen dışarı takalam bunu ki. Oluyor. Tuyaklar da jakşı kemir o ki ha? Yaxşı, takan jakşı çıkarmaydı. Kara tuyaktan ekenine. Geçe teveli oldu özü. Arkanga çatış dediğiniz bege. Niye bilemez o? Oo. Özü teveli oldu. Alganda idle seriöz emeskene ya kuda halasa ayırıp gerek. At şu buna. Dur. Oradası Gama ver yenesi. Atası fazla dançak. Boy 172 oldu atası. Sürettörü de var. Atasın sürettörü. Yenesinki de atası da var. Ekoten. Yekoten. At şu. Ana harbi asla hazırlayayım doğurak değil mi? Bilmiyorum ben bunu. Oh, al ançam bastırıp koy. Nasıl algan adam tarbiyeli olan. Oo, bak özü kızık atırgan nerse kene. Görgön adam kızık at bu kaçak ama kellesi daha koçortum şu kene canı. Hadi onlar da aydap gel kumasa. Kelleleri. Aa, kellesi zor eken de canı verdince. Göküröktür. Ha. Şunca jıl küttüm. Ana. Özün bol bolsan at formulat kendin. Oo, bakayım hazır. Bak öyle olmayı da kıstagan turmuş jenget bak gerek bolsa terek çıgılat deyik. Da kalasa gelecekte bundan daha jakşı şartlarda karmaysa gerek da kalasa. Ha. Joğuş eken. Bol otar. Ha, suraganlar. Variant. Aha. Variant. Sen jaktırıyor ben variant. Oo. Nağı yakşı az olsa yani. Öyle aytasak ha. Bakın narı ver ikisine bastırıp gösterip koyuyor mu bunu? Bastır koymak. Katırak bastırıyor. Bakın lolo koyuncu. Çoğuysa udan kalasa tegelense gerek. Aha. Oo. Hazır. Tegelengenler jakşı eken. Tamam çoğunluk olur da. Oo. Çıkmaz. Çoğundaki var özçe. Boş olayım ayta turgan malumatı. Bunun bağısı kança olur demek ha? Ya basını özümdele jakşı kılıp algam da kulununda. Ha. 350 koyam. Aha. 300 ming so'm bas. Oşonday ola da tutsak jakşı üstünde. Oo. Bunu az tarbiyası kıraçı yok. Minilbeyle talada arkamda alып Minilge turur. yok. Vasi minilge yok. Yem buna minilge. Biroq jo'sh jakşı eken aka, sürük onday alatlari yo'q ha. Yegende de yok koçu.
Яка күнгө чыгарып алыңдар экен бу көлөкөдө. Балада өзү неде бошонуп кетет. Эч жака качпайт. Только үйгө келет. Акырына турулат. Ошо. Азыр бул билбей туруп кишилер алып калды да андай. Дөпөр аз болуп калды мындай. Булар али кыргыз жылкыга өзүбүздүн кыргыз жылкыларга окшоп, эмес го эпчил болбойт. Ооба. Сал бошураак болот, а? Тарбиялап коюш керек. Булар эми ака баягы 2 асы 3 асыга барып анан такшалып алинде болот да булар. Көп айтпыш 2 асыга барып жемге кайнаганда анан Чиралып калат, а кичине. Буларны жем 1 грамм жем бербейм азыр. Көптөгү мойдон жем бербейм. Арканда алып турат болду, а? Арканда алып турат, күндө 1 марта жылдырып коем болду. Ошо. Жакшы базарыңыз берсин ака. Жакшы сатып алың. Чамы бар, айтканда турбай жем. Содасы бар деген содалашып. Не болуп калсак, түшүп, конуп берем. Булган үстүндө. Болду ака, базарыңыз берсин эгер бир себеп болуп кимдир бирөөгө насип болуп турган болсо. Бастырып коёмун. Келдеп балдар. Жакшы атадан болсун. Ой, ака күн кайнап алат да, азыр ака күндө төбөгө келгенде келдим да. Бастырып коёмун басып. Өтө катты жок. Баягы баспаган аттаган эңдеп келжең боло берет. Кийин көбүрөөк мингенден кийин сонун басыгы чыгып калат экен, мындан да зор болчу. Кипке кылып басат эле, азыр ката. Калтыга бар. Көккө шалдырып атса керек да ака. Болду окшойт ака, маалымат жеткиликтүү эле болду. Болду окшойт, Эгер биз айтпай калган маалыматтар болсо, туугандар, акабыздын номери экранда болот. Акабызга чалып байланышып, содалашып ала бересиңер. Кудай кааласа. Жоош жакшы экен ана.